babona ikosi mwagitabiriye kabisa, ariko mushinyizire ko mwariye ku biryo bya nyuma abagaruka n'imbarwa. Ndi kubabona rwose witwari turi kumwe ubutaha. nawe nakubona waturutse mu wundi murenge, nawe twari turi kumwe, nawe waturutse ahandi. Mwese rero icyabazanye hano ni ikosi, vuga iti ikosi. Afande, abona amasaha ari kutugendana. Ubundi twagera tukayitangira aba bana tukabaha imyitozo. Twagiye. Ikosi uburyo ripanze riri mu byiciro bitatu. Ikosi rya mbere kwivuruguta, irya kabiri guterera umusozi, irya gatatu guca mu mazi. Igwaka nibiki wenda avuga ikintu kajya nambe muri make wanciye amazi wembe sire wanciye amazi ubona nsekeje ukumbona ukareba ndasekeje afande bambabari ikintu ngutwaye ubona hari ikintu ngutwaye ngeze Haguruka Tanya kwizigiza mwese ku murongo tunyura hariya tuzamuka. Fande banjira imbere fande. Wabibonye? Muhaguruke ku murongo. Ikosi rya mbere rirarangiye. Uremwe ikosi rya kabiri. Fande kuri kwica abantu. Ikosi rya mbere mwagishimiye. Yakaraka fande. Uvuze ngo iki? Subiramo byumve. Wati mbiri. Yine barende kumategeko. Ku murongo mwese tujye ku ikosi rya kabiri, twagiye ku murongo. Vite vuba. Ku murongo. Harayiye we! Harayi! Gut! Wabibonye? What? Acabou! Você não tá terminando aí, não! Ikosi rya kabiri rigiye gutangirira hano. Twiteguye, tugiye kumanuka rimwe, tuzamuka indi curo. Twagiye! Ko mutaza! Nakajyana mu wahamanuka. Ntabwo nahamanuka ndakakura. Kibazi!
afande niyo wagira utyo wanda sinago nahamanuka amanuka n'ubundi ndabizi ntago wahamanuka ubu rero ubu tuvugana wowe nawe ngiye kubababarira afande we riyo tunagwino hano mumere za mbabazi Muterure bagabo Arayiye we! Arayiye! Gut! Wabibonye? Mbega ka What? Hano ni what? Umurao. Hagira wabaye ubusigi kubusigi wanyu nayo mahereni urege nabi waje wapfira wahagira wahagira ngeshibiranye n'igisirikare ariko unanirwa mbere kungangisha ayo matuzi sikose umuntu aba yarakoze undakarira ushaka kunuritsa wowe ushaka kunuritsa ariko safari narakaye koko nakwishima nawe tuduherena twawe kangira udusigi wanyu ndeba nabi hari ikibazo mfitanye nawe ikibazo nawe wowe ubu gahunda igiye gukurikiraho urayizi uzi gahunda igiye gukurikiraho Yeso wayibwiwe n'iki narayikubwira we mbesire wayibwiwe n'iki abayadupangiye gahunda ngenda yizi ye niyiherate tubwire iyi gahunda ndayizi niyo kujya ahantu tukaba turi kwinyonga nyine winyonga murate nakosa afite subiramo niyo kujya ahantu turi kumwe n'ibi byano ubona mwangaha nyine twishimira ikoze seka wabikoze haguruka ubaye iki kumurongo dore n'undubizi tubwire ikibazo mfite mama yantumye utuntu tw'udupati twankaguki none ndabona muri kudukubita udupati uratubona umuntu haguruka haguruka ninde wundi ubizi ngo tubwire ninde none nta muntu ubizi urabizi nibyo ra arabizi uramuvugira ko yabihakanye fanda gira mubeshyera iki ngiki n'igisambaye kuntu mbonye muri abanebwe nari nabemereye step 3 kiye kubongeraho step ya 4 yo kwikorera amabuye nabonye muri abanebwe birumvikana afande urugero duha urugero rada wowe no kuvuga nagushimira uri kubona nk'akari akantu uje kwikorera hano haguruka vuba mbesire urakora ku myenda ya fanda jya mu murongo gahunda igiye gukurikira mugende muruhuke buri muntu akora imyitozo yige kujya mu mazi ejo turahurira kuri step ya 4 twagiye go ku murongo ko munyuzeho mwa Kamire rero reka nkubwire bose iranzira yarambiranye pe neza bari manye heruka no kugira gute kwakundi ngaka gusa bro wahora ni iki ko zasonyibutsa gutora ibuye siko ngubu maze amezi abiri turi ku ikosi ntago mperuka no kugira sha kurazireka muri zidukorana n'ibyana tuzagirita no gutya tukijyane muzangwe iki byo ni ibiti murimo kugambana ufite ibibazo urabona ukuntu yakigwatiriye shaho ndi muhungu yakigwatiriye shaho nawe turaho ngaho tuzakaje n'ibibwa reka nanjye shaka icyana ngo hatira kibonye n'ikinga kasira kigwatiriye nicyo nari negereje kandi ugomba guhita nyijyana ahantu nka kibetana fande nawe ndabizi ajya agira reka ushya afite ntabwo bwakunda ureba bari abantu ukabona ikosi bazayikora neza cyane rwose bitewe n'imyitozo turi kuba tubahata igiti tukubita imyitozo bazayishobora rwose kose bazarikora nuzatunani tuzongera tumukoresha inshuro ebyiri ubahata igiti mubagira ute tubahata igiti tubakubita kose gahunda shano guhaguruka tukibyinira wabibonye mbega ka
murongo. Kumara basha. Kumara. Go, genda. Genda, we Basiri, genda. Genda. Go. Genda. Go, come on, let's go. Ngubu step ya nyuma tugiye mu mazi. Ubundi mukajya kuri service z'igihugu muriteguye? Yego. Tuzarugira ute? Tuzarwara. Kunyuranya n'abandi? Tuzarugira ute? Tuzarwara. Uruki? Rwanda. Ubivuga nawe utari turawundi yacu. Ngo noneho twagenda mu ikosi k'amazi kama. Tugende. Hey, hoja wewe. Hey. Ngo n'umurongo mwakoze. Ngiye ku murongo neza, ku murongo. Umurongo vuba. Icyo babwira na mu byumba. Umurongo. Ku murongo. Rero ubu tuvugana bosi bwa nyuma rigiye kubera hano. Bosi bwa nyuma ni hano rigiye kubera. Gahunda igiye gukurikiraho ni ukoga muri hano mazi. Nizere ko mwaraye mwumva. Imeze neza nta kibazo. Umeze neza? Bana byemeze nabi. Umeze nabi nihe mpamvu iri gutumumera nabi? Okay, wigira ikibazo mu nda. Mwatsimbiriza. Hangane. Mwe kwartemu. Ngende nyoko. Murana. Nakira mwembe tugiye. Ngitira amazi, go, amazi. Wabura chay. Subira. Mumas. Hasi. Mutyame. You supposed to be a dinner man, serving dinner to the students. It was at this moment that he knew. You supposed to be a dinner man, serving dinner to the students in the secondary school. It was at this moment that he knew. Come on, Mutyame. Shamasi mukejera bahata. Hey. Jambo. Hello. What did you do? Oka magati. Kuba. Abuke. Jesus! Uri chiwawe. Bosi wari bonyo. Vuba ku murongo vuba. Ya ubu tuvugana ikosi rirarangiye. Duhure tugiye kuri service y'igihugu. Kera kamurare. Tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda. Tugiye kaparadiso. Yosewe. Ina fandi hatubake.